Indaba yokuthi inhliziyo yendoda iyantshontshwa into mina engayifunde ekhaya because uma wami bekade eyi-second wife esesithenjini umama ewumama omncane yazi ukuthi inhliziyo yendoda intshontshwa kalula. Hey, indoda yami kwakuyisoka leyintombi. Kwakuyisoka leyintombi kodwa nje mina ngangifocisa ekutheni ngibe happy nomuntu wami. Ngisho intombi zingifonela left, right and center. Zingifonela zingilwisa ukuthi ngiyifunani indoda yazo. Mina nje ngangivelane ngafocus kuloko, ngifocus endodeni, ngifocus ekuthandeni indoda. Yazi ngivule ngezansi, ngivalela ngaphezulu. Nje ngiba unkosikazi kahle kahle oselotsholiwe indoda ngiyisupporte 100%. Ngicela ukunitshela ukuthi izimpi zama girlfriend ayo le ndoda ezinye zaze zibe physical amantombazane engi-attack ngoba ebone ngathi sekuwumina osethandwa kakhulu endodeni. Ngelinye ilanga ke ubaba wasekhaya wavelane nje wapropose. Wangicela umshado. Washo wathi nguye namfazi amdingayo ngile quality ayidingayo kumuntu wesifazane sesibile ndawonye wababuka abantu besifazane bonke emhlabeni akekho ofana nami wathi ukhetha mina wangitshela wathi ushiya yonke into uzofocusa kumina ufuna mina naye sakhumuzi sakhe ikhaya. Ayike bakwethu sesishadile ngangufakazi mina ngimbona ubaba sekhaya engiposta on social media uyakhuluma na kwi comment section mangabe nje kukhona umuntu okhomenta ukuthi kuyophela siyofana athi nje uyena lo yena maqondana wami ngikhethele yena ngamkhetha bebaningi. Yo bakwethu ayikho feeling emnandi ukudlula leyo ubona indoda kuyiyona ekhetha wena ikulwela indoda ivuka ekseni iposta wena ku social media kuyalalwa abantu balala ngawe iyakuposta on social media. Ake kwathi ngelinye ilanga sathola i-call, leyo call leyo yashintsha impilo yethu because umuntu wami kudala eyifuna ipromotion emsebenzini wakhe. Athola i-call yokuthi kumele ukuthi ahambe ayosebenza kwi hometown yakhe la azalelwa khona. It's a different province ke nalathina esikhona. Ake bakwethu kujatshulwe ke endlini si happy ke manje sijabulile indoda yami isithola ipromotion le eyifunayo. Kuyaphoqa ke manje ukuthi kupakishwe kuhanjwe. Indoda yami ihlala emzini wasemsebenzini nakhona lesiya khona phambili Sofia sihlale endlini yasemsebenzini. Kuhanjwe ke bakwethu mina ngisale sengishiye wami ke umsebenzi because ngilandela indoda phela sisanda kushada uthando lusalusha. Ayisifike ke emsebenzini omusha ke indawo nje iyafana ne-furniture and everything iyafana. Bakwethu mina sengu-housewife ke manje ngibusy nginakekela indoda ukuvuka ekseni umsebenzi wami nje ukunakekela indoda ngiyi-housewife. Igcina isingibhora ke lempilo yobu-housewife sengiyakukhumbula manje ukusebenza but nginenkinga yokuthi mengabe ngubheka umsebenzi ngiyawufuna umsebenzi kuyavukwa ngiyawufuna umsebenzi angutholi sengiwufune ngawufuna abasolokohlo umsebenzi dololo angutholi umsebenzi. Bakwethu ngisho neyinkampani engenza i-follow up ukuzona ngathi nje ngishiphelwe ufudu because ngilokhu nje ngibanjisiwe ngiphonswe from pillar to post ngibanjiswe kuthiwa asibuzele usibanibani athi akusimina owebhizi ngalonto kumele ubuze usibanibani. Ngicela ukuntshela nje kwakuyisimo esimuncu in such a way that ngigcine sengidepressed ke manje phela from being a corporate hand to be a housewife into enzima kabi ke leyo bafethu angifuni uqamba amanga. Ngigcine sengidepressed ke manje sengiyisedi singenza ngibe sedi lesimo lesi sokuthi umsebenzi angisawutholi. Nansi ke nendoda ke endlini siqale esinye isitayile engasazike indoda isinokukhuluma kabana kumina isinongangiphathi kahle indoda iziwakhipha amagama onjengo useless ingitshela ukuthi ngi-useless umuntu wesifazane o-useless nje ngusijika nelanga ngivuka ekseni ekubeni ngangijikiswe yiyona le ndoda iyona engenza ukuthi ngijike nelanga because mina ngangilandele yona ngisupporta amaphupho ayo. Iyona eyenza yonke into le ekhaya yavuka ekseni iyosebenza mina into engiyaziyo nje ukuyiphakela ikhaftini ikhaftini zokhara bafike babe muncu banukisa i-office lonke.
Hayibo indoda ingijikele bafethu yo angifuna ungangitshela istress sangibulala sangiphatha ke manje stress nangokubaba wasendlini usenokulahleka ke manje uselala ama out akasalala endlini. Just Maria ma into engizoyithini ke leyo sasuka from 0 saya ku 100 indoda nje yavelane yadlebeleka yaba bad kumina noma ibuyile uthi uyayiwashela impahla zayo ufice ephaketheni kugoqiwe inwele ngethishu shukuthi lo muntu esifazane uyakutshela ukuthi ngikhona futhi ngizohlala la ngiyathandana mina nalomuntu. Kwaya indoda yaloku ithatha kancane impahla zayo eAdrop. Mina ngibona lokho impahla zishoda ishoda impahla yagcina iAdrop isiempty sekusele nje ivala kahle uyayibona lezo impahla nje lezi ivala kahle ihambe ke indoda ayisabuyike manje mangabe ibuya isibuya nje indoda yangitshela ukuthi lalela mfazi wami inkosikazi wami ngiyaxolisa bla 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 nje bekade ukuthi nami i-depression lento le ingiphathe kambi kodwa sithandwa sami lalela lendlu le esihlala kuyona akusiyona indlu yami indlu yasemsebenzini le and one day mangabe sesigugile kuyomela ukuthi siphume kulomuzi iyona kade ingifrustrate le ukuthi ngangitshela ukuthi ukuzalana impilo yami izophumelela izoflourisha manje ngibone ngathi kungibuyisele emuva. Ithi indoda kumina lalela ekhaya njengoba wazi ukuthi abazali basekho umuzi uyawo ekhaya ngizocela ukuthi uhambe uyobamba umuzi wasekhaya ukuthi umuzi wasekhaya ungawi. Yeheni kwamuzi wasekhaya lo kwakuyizivala kahla seRDP yabo lama RDP la wakhiwa kuqala ngqa ukuphuma kwama RDP kwakuyisona leso sivala kahla ngisho nomnyango wakho usufoqokile kuyasho ukuthi kade zayiphuma ingene iqashi kulomuzi ngihambe ke ngiyohlala lapho ke because indoda ifuna ukuthi ifuna uku-extenda isiyona ifuna ukuthi kwakhiwe lelikhaya li-extend we understand yathi yona izophuma kulomuzi lo wasemsebenzini because indleko kunemali ebanjwayo ukuthi ihlale emzini wasemsebenzini izosatha lo mali leyo ku-extendwe iyaxolisa ukungihlukumeza amehlo ayo asevulekile manje izophuma kulomuzi akuhanje kuyohlala ke lapha yana ekhaya cabanga ngisho indoda yami ayinayo ifurniture ayinayo ifurniture at all endlini sihambe ke manje sesiyohlala ekhaya ifurniture yakhona ilo sofa lo othi mangabe uhlala ukhala kathele emgodini ilo sofa onomgodi usofa ongcolile yabo kuma armrest ongcole ngathi nje udaka nkosi yami ngayiwasha ikorobho ngaziwasha ikorobho zosofa bagugile ngazi ikorobha zamhlophe zathi qhwa ikhabethe alinazivalo kwayilona ikhabethe litshekile kuphekwa ngo2 plate onomgodi phakathi angazi niyalwazi lohlobo lolu luka2 plate my heart yebhodwe sekuyingini iningi nje engenazo izibambu phela umuntu wami wathola umsebenzi wathi yena usazolungisa ekhaya kubo inkinga nje bekuwukuthi usebenza ekudeni nasekhaya ngihlaleke ekhaya kubo nkosi yami nguciciyele lo muzi ngiwashe nomata phansi ngiwashe yonke into nje nguciciyele lo muzi ngihlali indoda yabo iyinsuku ezimbili ezintathu ukuthi iloku ibuya iza la endlini emva kwaloko indoda yangabe isabuya hayike lapho kulomzuzu angiguli ngiyabitoza ngize ngithola ukuthi ngikhulelweke ngoba ngangisanda kuyikhipha iloop ngithola ukuthi ngikhulelwa amawele abafana ababili indoda ayingondli kahle ayingiphethe kahle ekhaya kugcine nje indoda ingasabuyi at all ingasayithengi ngisho nalo mpupho nalo rice lingasangena endlini ngihambe ngemsebenzini ngiqhuba lesisu sasivumelene ngathi mina ngizoyikhipha iloop ngitshena le ndoda ngoba sesomuvela emzini yabo sesoma nabantwana mase sihlala endlini ayike mangabe kuukuthi ke sengithi ngiyafika lapha emsebenzini indoda bakwethu indoda nje ingitshela ukuthi ayifuni singize at his workplace ngizomphelisela ngomsebenzi akuvumelekile atshela ngisho nama security ukuthi angivimbele before ngize ngene nje la kwi workplace yayo le ndoda bakwethu ukukhala akusizi umsebenzi kwiprofession yami angutholi sengimele ngibambe nanoma kuthiwa ngimuphi umsebenzi engiwutholayo
ukuze ngikwazi ukufida le ingane eyiseswini. Umakhelwane wami omunye ugogo wamakhelwane ke owazi abazali bala weloku engiphakela Nkosi yami naye phela uphila ngempesheni angeke ahleze engiphakela njalo naku ngikhulelwa izingane ezimbili zizozalwa izingane zifuna amaphempers zifuna ukuthi ngicela ukuntshela ukuthi ngangibuye ngihambe ngiyowasha amawashing ngiwashela abantu la endaweni omakhelwane. Nkosi yami isipatsha sentokazi esifana nami sikhulele sosiyowasha amawashing abanye abantu bangizwele Nkosi yami bangikhokhele noma ngingawashanga bathi hayi umuntu okhulele kanje umuntu kadokotela. Lapho uyasazi isisu samawele ukuthi sibangakanani. Ku social media ngiyayibona khona intombazane ebusy epostana nendoda yami ibusy postana nendoda yami uyabona ukuthi uthando livutha amalangaba uthando liyashunqa la ngicela ukuntshela ake bakwethu ngibhizi ngamawashingi kanjani zizalwe izingane anginazo ngisho nezingubo zokugqokisa le ngane. Ngiqaleke manje omakhelwane bangiphi ingubo yabo bangiphi ingubo zokugqokisa le ngane abantu ngihambe nasemaklinikhi lekuthiwa kuthothwa khona ingubo ngiyancelisa ngilambile anginayo imali yokusebenza anginawo amandla okusebenza because ngiyancelisa ngizoyishiya phi ingane zathi ingane masezino 3 months eyodwa ngangishaya emhlanje enye ngiyishaye ngaphambili ngahamba ngayofuna amatoho ngihamba nezingane zami ilanga liyashisa ngiphethe u4 room weumbrella ngifuna ukuthi ingane ingashiselwa abantu bangizwela ubuhlungu Nkosi yami bangibhatanisele la bangibhatanisela khona angikwazi ngisho nokubhalisa iqolo ngoba naku le ndoda engishade nayo isebenza le kahulumeni mangabe ngithi ngiyoyifaka isondlo seyingane le ndoda lena ivelene nje icala lakhona liphelele endaweni liphele nje endaweni engathi icala likaze libe khona. Ake bakwethu izingane ezilambile nami ngilambile kumele kube khona ukubekwa ebhodweni ziyakhula izingane manje ngiqale ngize ngijoyine nalento yokudayisa ezitimeleni yabona ngidayisa omakinati ngidayisa ama-aphula oma pack of chips yabona amawele ami ngiwabelethile ngaphambili nangemuva abantu abaningi baze bathenge ngoba nakube ngidabukela. Kuba khona omunye umama anginikelele ngeprem ukuthi ngikwazi ukuqhubha izingane zami ngeprem while ngihamba ngiyozama ukuthengisa esitimeleni ngiye ukuthi ngiyibelethe ngaphambili nangemuva because iqolo phela nalo liyakhathala ngisho noba kuthiwa ngistrong kanjani bakwethu izingane ezikhulu ezize ingene o-first year zingene ezikoleni ke manje izikole zahulumeni ke niyazi ukuthi ipressure yathi ukwehlika kancane kubuye kudliwe esikoleni sikahulumeni sekuyikona nje ukuthi kumele ngenze sure ukuthi kukhona ukudla izingane izolala ngakho. Bakwethu isimo sinzima umsebenzi angikaze ngikuthole vele sengakhohlwa ngawo sengakhohlwa sengifocuse ekuthengiseni sengijoyina nani ukuthengisa mengizwa nje kuthiwa ukuthengisa ukuthi kunemali mekuthiwa ukuthengisa ama-perfume lapho uzowathola ama-perfume kodwa uthola ukuthi i-profit yakho u-R30 abantu nama-customer athenga once a month yabona nje into engahlangani impilo ivelana ingahlangani bakwethu kodwa okusalayo sasilala sidlile endlini ngangithi bengithole lo R30 ngithenge ingingilana noma ngithenge utamatisi kuhlanganiswe kulale kudliwe ngalolo langa endlini. Ngiyazi ukuthi mhlambe ungangibuza ukuthi ngihlaleleni lapha yana why ngingaphindele ekhaya mhlambe ngiyozama impilo khona ekhaya lisekho ngoba ubaba weshade nomama njoba ngishilo ngathi umama we-second wife kunomamkhulu umamkhulu washona kuqala kwase kulandela umama ukushona mangabe umama eseshonile umama wene ekhaya lakhe wathi umama ngashona ubaba wathola omunye umamncane umamncane ke kwase kushona ubaba umamncane wasala nekhaya useshade nenye indoda angivumelekile nokuthi ngisondele ngibeke olwami unyawo kuloya muzi wasekhaya akusasikhona ekhaya lapha ngisho nasegate sekubhalwe esinye isibongo akusasiyona indawo mhlawumbe engahamba ngiyokhosela kuyona ukuthi impilo ibihlangana. Ngicela ukuntshela ukuthi ngilinde ukuthi impilo izohlangana cha dololo impilo ayihlangananga kunaloko ngajikelwa ile ingane zami lezi ezimbili engizele zaqala manje zabhema insangu zenza izinto ezingasili ingane esikoleni sekunamacala ngisikodwa Nkosi yami niyabona lekhaya sidonsa ngodizili isimo simbi yekani insangu yekani amacala
uthole ukuthi ingane yami lenye yayihlephulana ngeqhupha ke yazi yaqanjwa esikoleni ukuthi uxova inja ngoba because yayithi mina inja ngiyayixova manje inja ngiyayixova manje. Bakwethu ngiyanitshela ukuthi niyasibona isimo sinjani bantwana bami la ekhaya kini mangabe nani seniqala senenza ezinye izinto lapha esikoleni niyangimoshela nimoshela thina sonke njengomndeni. Kuze kufika isikhathi ke la esengiaccepta khona ukuthi iyona ndawo engihlala kuyona le iyona ndawo uNkulunkulu usho ukuthi wengiplanele yona. Ngcono mangabe ngithola isent ngizama ukuthi ngithenge itafulana ngizama ukuthola umatawa phansi kubukeke kahle phansi noma ngipende phansi ngithola isent engilithola ngizama ukuimprove la engihleli khona ngingahlalisi ingane zami kwi-trash engine. Bakwethu kwangisiza ukuaccept ukuthi lona ekhaya ngihleli kulona ukuze ngingaloku ngihleli ngina lesa stress naleya pressure ukuthi ngisazothola mina eyami indawo. Ngicela ukuntshela ukuthi ngibakhuliseke abantwana bami indoda ayizi ngisho nokuza la indoda ayingazi nokuthi ngubani ayigoduki ayenzi lutho kodwa kunaloko ike ivakashele abangani bayo abakamakhelwane ngizwe mina sengizwa ivoice yayo iqhuma phezulu mangabe isidakiwe iqhuma kamakhelwane ihleli nabangani bakamakhelwane nje ukuthi abangani bamakhelwane abasayikhuza ingani kulempilo le eyiphilayo kodwa nje yayihlala khona uyibona idakiwe ifike ngeimoto ezinkulu phela uNkuzimalanga wehola kahle bakithi umizwe efika nezimoto ezinkulu nje uphila lapha yana. Ngicela ukuntshela ukuthi siqhubekeke isikhathi ngihleli lana angisanayo way out nami futhi sengiacceptile ukuthi this is my life. I need to make sure ukuthi I put food on the table for abantwana bami. Nalabantwana laba sebeyangistressa ke manje sebeyangistressa baqala ngensangu kwajoyina utshwala seba abantu abadakwayo nje ingane zami seziyadakwa ukuthi zidakwa ngani angizazi ukuthi idakwa ngani because azisebenzi. Hayibo kuqala inkinga entsha ke ziyakhulelisa ke manje lezi zinto ziyakhulelisa abazali bamantombazane noma amantombazane abuya azofuqeka le ingane zazo sekunabazukulu ke manje mina ngikhalelwa ukuthi kumele ngondle la endlini ngizondle mina sekunabazukulu ke on top of that sekumele ngibeke isinkwa etafuleni. Ngicela ukuntshela ukuthi ngithi ngiyazama ukuyiqhathulula ngithi ngikubuyisela emuva komzukulu ngithi ngiyavuka sebekubekela phambi komnyango nami ngumuntu nginozwelo angeke ngiyeke ingane sedlala lo mdlalo ukuthi ngiyayibuyisela emakubo uthi uyavuka ekseni uvuca ingane siyakhala la gogo vula ngiyakodola gogo vula ngilambile. Hey bakwethu impilo yami yabanzima ngale ndlela yokuthi sengisendlini ke manje ngibheka abazukulu ababaningi abazukulu. Sifike ke isikhathi sokuretire kwale ndoda. Iretire ke le ndoda iretire ile emkipitweni ikipite kantombazane. Isemkipitweni kantombazane hayi kuqhofozwe le mali ke manje kuqhofozwe le mali ye-retirement kufakwa ama-tiles intombazane isalukwazi sesigqoka ama-weave manje sifake inzipho. Heyibo kwangathi impilo ibegina at 60 kuloya girl because nawe na 60 sekungcono ke by the time sengithola ama client yabona mina ngakafiki ke sister ngakayithola impesheni sengiyathola ama client asengijwayele yabona ama client asengijwayele akusafana fani lezi zami zilale emathaveni lale emajointina zingenje indaba yami kunaloko zingilethela ingane isimo singcono kodwa siyabheda. Indoda yami ngezwe kuthiwa uqhofoqhofo ngezwe kuthiwa uqhofoqhofo imali ye-retirement phela ugeli lo ahleli naye ugeli wakhona la endaweni noma ke umuzi wakhe ngingawuboni direct mengihleli but mangabe ngiphuma la ejardini ngiyayibona imoto idlula iyotshobela iya ngale kageli phela ugayi wakhulela la kuthiwa nje kwakuyi childhood sweetheart yakhe le athandana naye. Hey ngicela ukuntshela ukuthi ngilingiwe mina ngizwe sininini kuthiwa ugeli ushonile
Thugela ushonile hayi kuthiwa indoda yami yayingakhali yayisimihla isililo indoda yami yayingakhali yayisimihla isililo sengixoxela obani ngixoxele impunzi zami ezimbili lezi inyamazane zami ezilala ematshwaleni zithi phela angisho ubabwazo bahlangana ematshwaleni babonana naye ematshwaleni ngicela ukunitshela ukuthi indoda ke seshonile ke manje uma sihlalisane uhleli kama sihlalisane emzini kama sihlalisane ayi useshonile uma sihlalisane unezingane zabafana ezimbili hawu useshonile uma nansi indoda isahleli indoda ayindawo ayindawo engathi kwayo la phela izingane zimkhumbuza yewe ndoda umuntu uma sihlalisane wakhe akasekho la kusikhona kwakho la hey indoda yalugijima yalugoduka ngicela ukukutshela ukuthi izingubo zase ziphoswa ngamawindi imtholo yakhe siphoswa ngamawindi naye esephuma esekhahlelwe inqeni zimkhahlele inqeni le ingane ukuthi phuma la emzini kamawethu useshonile umama wendoda ndini wena unamuzi na unakhaya yini wawubhizi uhleli lana wakhana nekhaya lekhaya upho wakho umuzo wawakha lapho bawathi ekhaya use-extendile kwaphuma imali zakhe zempesheni wa-extend lapho yena uyalwa ke ukhipha iliphu zokuthi angeke aphume la urenovatile yena futhi uyamthanda ubabazile kuthiwa ubabazile useshonile awu nkosi yami ngiyalingwa simakade ngiyalingwa kumkani yokumkani ibuye indoda libuye ubhambawozi lendoda oselubroki ke manje alinamali libuye ubhambawozi luze la ukuzohlala nami la ekhaya ayi mina vele ke ngisho nje usangeke ngikwazi angeke ngishaye phansi ngonyawo athi phela isekhaya la ikwami la ikithi la umuzi wami lo there is no way ukuthi ungazongitshela lento ongitshela yona lapho kumuzi osekhaya ke lona mncane akusiwo umuzi omkhulu okusho ukuthi le ndoda kumele ukuthi izolala nami ekamereni because abanye abazukulu babedlala phansi abanye abazukulu belala ekitchen angakafiki ke mina ko 60 because lo muntu lo wemdadlala kumina wemdadlala ngo12 years kumina angicela ukunitshela ukuthi umuntu wakhona uyakhala ke manje ngisho ubroke nansi naledlahleli kuyona wa renovate endlini errong indlu ihubulukile akukho ukuthi la ugeze shaweni gezwe endishini kade geze shayweni alikho ithayili la utshibiliza kumada yabo lo mada lo osulwayo ubuhlephuke undize le kune dust phela la endlini engicela ukunitshela ukuthi ubaba khona ke uyakhala ungitshela ukuthi wejoyine kwakune policy anayo between yena nobabazile ukuthi uzoshona kuqala uzothola lo mali yepolice but manje iproblem anayo ubabazile njengoba eshonile izingane asifuni ne death certificate yamawazo ayifuni ne death and bona bebengasayine lutho nobabazile so kunemali yakhe angayitholanga angithembise kathi yazi ukuthini ngoba mina nawushade in community of property mekufika le mali uzothola u50% wakho nami ngithola u50% wami kuzoba kuwena imali enkulu le ibalelwe emamiliyonini kuzoba kuwena ukuthi usafisa ukuhlala la noma ufuna ukuhamba noma uzoqhubeka uhlale nami la CSTende siphilisane sithola indlela yokuphilisana vele sesigugila akekho umuntu osangakushada mina ngakafiki ku60 ngiyabo 50 manje ngisayibo mina ngisangatshikiza kutshikizeke bheke ngiyokhuluma nezingane zikababazile ngichazela ukuthi uma wenu nendoda yami babe nepolice kanje kuzophuma imali akusiyimali ethizeni kodwa ke ngiyathembisa mase nisinika death certificate akwazi ukuyiproducer uzonikeza u50,000 indoda yethi angibatshele kanjalo izobanikeza u50,000 ayi indoda ke mase bethi laba sina sifuna ukuzwa ngayo le ndoda wena mama awunakwa 50,000 awubheka uqothuke kanjani ayi indoda ilandwe ke indoda ibuyisho sizobanikeza u50,000 kuvunyelwane ayabafana bamnikeze i-death certificate yababazile banikeze indoda yami angempela indoda yami ihamba iyoklema ipolice ngicela ukunitshela ukuthi imali yathi ingaphuma ayibange isabuya izongitshela endlini iyagwegwesa yaya kwenye ama girlfriend yayinayo kudala sho ukuthi le girlfriend before izame ukuthi ibuye ize lendlini yahamba yaka girlfriend yamba ya girlfriend yafika lapha ka girlfriend yaxoshwa kwakuomunye girlfriend omunye yaxoshwa kwathiwa sizolenza nti nombamba wosi wekhehla elingenamali yathi
yathi nje ingathola imali Nkosi yami kodwa le ndoda yangizwani yangizondani emhlabeni kanti le ndoda le ifunda nini yahamba yaya kaluma wengane ngicela ukunitshela ukuthi angikaze ngibelieve eintweni zesiZulu nemithi kodwa by that time ngabona ukuthi hayi sho ukuthi lo muntu wengishiye engifakela inkahlankahla yesichithu babazile ukuthi le ndoda le ingangifuna ukuthi ingibone nale ngihambe khona ake ngempela ngithule ngithi ngithandaza uNkulunkulu weyimanga vele mina bengi-expect imali impilo yami kade yaqala yaba muncu kanje Jehova uzongondla Jehova uzonginakekela wena ungumalusi wena ungumondli weintandane wangondla kusukela ngikhulelwe ngimithi ngicela ukuntshela ukuthi indoda kanti bazohubhana labafana bafuna i50,000 yayo bamfuna bayamazi ukuthi ukama wengane bahamba bangihupha khona swabahubhana ngobhushu neinkemba bamgenca khona ebusuku kubangwa befuna i50,000 yakhe washona kanjalo kumnyeni wami engakawadla amamiliyoni lawo esawathe choko esanda kuphuma lamamiliyoni ayike ngodaba lokuthi mina naye asikaze sidivorce umina unkosikazi osesitifiketini somshado salendoda umina ke ngakwazi ukuthi ngithole imali yalendoda imali yawela egameni lami guess what ngathatha imali leyo ngamuva kulo province ngaphuma nje kulo province ngabuyela eprovincini la engazalelwa khona ngayoqala impilo kabusha kuke kuthiwa impilo ibegina at 40 life begins at 40 but mina yami impilo yabegina ku50 hila engagezeka khona impilo kwayima impilo iqala kwabazukuluke labo ngangibathanda impela but ke akubange kube khona ukuvumelana nabazali babo ukuthi bafuna ukuthi bamove nami to another province basala lapho koma babo and ngaba nespace ingane zami lezo zona zasala lapha ekhaya kubo zathi umuzi kababa lo zasala lapho yazi ingane zami impela kodwa eyingathi nje bosikhotheni ngixeke ngathi bosikhotheni ngixeke akasalo salayo ngiyahamba ay ngiqhubekela nempilo yami ke manje ngifezekisa amaphupho lawa enganginawo ebusheni fezekisa amaphupho ami ngifundile ukuthi umuntu wesilisa ungagoqi impilo yakho uyipheke uyifake eshekhazini masushiya yakhe impilo ngemuva because of umuntu wesilisa ngakushiya nanoma ikuphi wena upheke ngapakisha ngaresign emsebenzini ngashiya umsebenzi kusasemnandi inkampani sangithanda kodwa ngalandela umuntu wesilisa ngafunda lapho ukuthi impilo yakho akethi umuntu wesilisa ekhona kodwa you must have option ukwazi ukuthi usurvive because umuntu wesilisa akusiyena umuntu ongabeka ithemba lakho kuyena yizeke manje selikhona ke elinye ikhehla engihlekihlekisana nalo but indaba yethu igcina lapho ehlekihlekisane nini ukuhlekisana ungazi ukuthatha ukufaka enhlizweni ukuhlekisana akukuhlekise nawe angingabe into ezoyithatha uyifaka enhlizweni ke manje wena uyithwale ngeqomo ukuthi wena uhlekisana nobani ukuhlekisana bakwethu akubo ukuhlekisana impilo yakho ayinga affecteki impilo yakho ayiqhubeke ishayina uthi uhlekihlekisana impela kodwa impilo yakho kweyakho eyakho impilo eyakho uyangithola ukuthi ngithini ngithe yakho impilo ingeyakho ziningi izinqumo engifisayo engabe mhlambe angizenzanga ebusheni ukuthi umuntu if kuukuthi usokalezwe mina ngicabanga ukuthi ngizomshintsha ngizosebenzisa isingezansi ukuthi ngimshintshe ngicabanga ukuthi mina ngizobe into elungileyo into esoft ngimshintshe indoda ziningi izinto amaphutha engawenza ebusheni engawabona sengimdala sengina 50 sengiphila impilo yami yazi ukuthi ngangihlezi nginethemba ngithi ngelinye ilanga isimo siyoshintsha kodwa ke I've realized ukuthi kunabantu abahlezi belinda ukuthi isimo siyoshintsha kodwa at some point isimo sigcine singashintshanga kodwa ke ngiyambonga uNkulunkulu sekugcineni isimo sagcine sishintshile you are what you eat inqumo lezo oyithathile zinomphumela empilweni yakho
Njengamanje ke ngisazama ukusiza izingane zami lezi ezaba usikhotheni ngenxa yokuthi zabona impilo eyayiphilwe ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe if isimo sasingekho nje yana zayingeke ingane zami zibe usikhotheni. Okwamanje ke ngisenza lo musa ukuthi ngizama ukulungisa impilo yezingane ukuthi nazo ziphunyuke zikhululeke egqileni ezigqilazwe bona ngenxa yama decisions athathwa ubaba wawo. Ubaba wakhe-ke mangabe sizwa kuthiwa laphayana kwakunobikibiki ohlala phansi kombhede. Uzuthola obikibiki abahlala phansi kombhede omabhebi uvalelwe intombazane ikuvalele ngomuthi intshontshe impilo yakho yonke. Uyaphi ebafazini ushadile? Uyaphi kuma side chick ushadile? Because ama side chick ayazi ukuthi ushadile afuna ukuqhutha nje kuphela. Uzuqhuthwe ngemithi ushiya unkosikazi wakhe endlini, unkosikazi owarm, unkosikazi owenza ukuthi ikhaya lifudumale, unkosikazi okuhloniphayo, unkosikazi okunikeza uthando. Uqhuthwa wenziwa isilima, ubrush umkhaba ngoba naku befuna imali yakho le. Wondle ngisho nezingane, wondle izwe lonke, wondle umndeni, wondle izihlobo zakantombazane. Uyaphi emantombazaneni ushadile? Istory ngizosivala ngokuthi nje manje ngibhizi ngizama ukulapha izingane zami kodwa yami impilo ishintshile 100%. Sengiyayi-enjoya manje impilo, sengiyayi-understand ukuthi impilo kahle impilo imnandi, ukuthi nje ngangiqondane nomaqondana o-wrong, ngangitshontshe inhliziyo e-wrong. Ngizosibeka lapho-ke family story sethu Buzz SA to all social media platforms. Ayilali iboneneke ey'torini ey'landelayo. Ningakhohlwa ukuthi thina njenge-Buzz SA sithatha incwadi yamatikuletsheni ebizwa kuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini, sayishintsha sayenza imovie ukuze kube lula ukufunda kwabafundi abafunda umatikuletsheni. Buzz SA to all social media platforms, siyanithanda kakhulu.